Sir, dadamagag. Nyari jay boyet. Sir, apay no awag mo iti inubra na kanyang apay masapol mo nga i-punish? Ay, haan ko nga aramidin aray jay. Apay kasano ka kung mga ipanish ka awag mo ti inubram. Wala sir, ako kami dinarami yung homework ko. Oh, boyet, do you have any question? Ay, awan sir, agur-urag lati mang apir kanyak sir. Boyet. Boyet, amumot nga hanggang nga mabalin nga maturog dito yung klasik. Amok mo sir. Baro no nataltal na kapay kumata, talaga may turog ko. Boyet, namnamaag nga, sapay ko mataham mo nga kinita di exam di Diego. Sapay na ko masar, tahamumod nga nakita. Oh. Apay nga dati kapas na rin talapayag mo, ada infection na? Alalawat ni sir, singkay bagayo kada kami nga no, dumdumog kami ti leksyon nyo kot, umunag ditoy, dapat hangarumwar ditoy. So nga, pinulat ako na hangarumwar. Okay, listen class. I want you to tell me the longest sentence that you can think of, okay? Sir, life imprisonment. Habang buhay na pagkakulong. Okay, question class. Listen. Okay. One day we will be corruption free. Okay? Question, which tense it is? Anybody can tell? Sir, amok na ita. Future impossible tense. Ni Johnny, ada iti 20 pesos na. Tapos, adaan pa isunat di 50 centavos. Ken, adaan isunat iti 15 pesos. Ken, ada pa yung isang 75 centavos. Tata, manungarot ti adda kin ni Johnny. Okay. Sino ti makasumbat? Sir, naglawagan sir nga daan ni Johnny iti problema ti kwarta. Okay, listen class. Ada ba kada kayo iti munnel itoy? No adda mabaling kay nga agtakder. So, inyati kahit nasa unda itoy, munnel ka talaga? Ay, saan mo sir? Manjak la kahit nga makita kayo nga may sa akin nga nakatakder. Oh, boy, at apay nga naladaw ka manan. Sir, dangamin sinyalis nga nakakabil tatay ijay. Hindi pa pangko dito iskwilaan. Apay, yain niya tinakakonkonektara natin panakaladaw mo. Sir, damo nga nakasurat ka may ijay na school ahead. Go slow. Kuna naman. Di, may bunbuntog ako na. Sus! Listen. Amuyo ka day. Dumot ka diti amo iti teacher. Ay talaga sir, kung numamuan nyo pa yun, numapang kami umisbo. Okay class, listen, announcement. Half day tayo tatabigat? Yes! Ken half day tayo intun malam, okay? Okay class, question. Inya iti, kanan nyo nga mangmanggag iti unag ti klase. Anya answer na, boyet? Di ka mo sir. Correct na tayo bagam. Okay, class. Can you give me a sentence beginning with I? Boyet, answer Ram. I is... kanayon laglagi pan mangrugi kayo iti sentence dapat I am. Haan nga I is. Okay? I is the 9th letter of the alphabet.
Ket nalpas manen apo iti pabuya tayo nga pakatawa o rin nakakorkorni. Ket dati ket na para kadagiti teachers, student, kuha ngamin tata celebration iti World Teachers Day. So kadagiti teachers dita, pagyamanan mila unay, ti kinaanos yung agisuro. Ket amumi nga da kayo ket may isa kayong bayani. So nga salute sa inyo mga teachers. Agyaman ang apo kadagiti ampay nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. Alright. Sige, kikita tayo tumanan for the next video. Thank you. Okay, class. Question. One day, denggan nyo. One day, okay, announcements. Okay, class. Give me sentence. Okay, class, question. Give me a sentence. Sir. Adaan ni Johnny ti dakil nga karta. Sir. Adaan ni Johnny iti problema iti kwarta. Daddy, paano kag-iskrilan? Oh, exam yu ita. Anak say atam ha? When, Daddy? Ni anak. Andak lang tawagan ti daddy no bumagsak ka. Why? Alam mo di, Daddy, adaya kas Jaimat. Hala, seryoso ah. Joke lang. Sige, ingat anak. Sige nga rin, Daddy, mapanakol. Kumusta anak iti exam? Okay lang, Tol. Tol. Anong oras resume ng work mo, babe? Ha? Anong oras resume ng work mo ulit? 25 minutes pa. Nakagad ka sa sarili mo? Ganda mo ka. Dali nga, harap nga sa akin. Dali nga, harap ka sa akin. Ganda naman. Nakain ako dito. Ba't nga ang ganda mo? Agad ka na niyan? Ilagay na yan? Oo. Try nga, patay nga na agad. Patay nga na agad. Ganda. I love you.